Bosna i Hercegovina je trenutačno u jednoj krizi koja u stvari ukazuje na jačanje Bosne i Hercegovine, jer je kriza izazvana defanzivom antibosanskih snaga. Dakle, bili su nezadovoljni promjenama u CIK-u, nisu uspjeli neke napraviti stvari koje su krenuli u rad Ustavnom sudu. Ustavni sud je donio odluke vezana za imovinu Bosne i Hercegovine kojim se nisu dopale. OHR je donio odluku u vezi sa negiranjem genocida, prema tome ova kriza je izazvana defanzivom antibosanskih snaga. U tom smislu ja čestitam Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine i dakle moja sugestija je da ovako vide stvari jer one takve jesu. To budu patrioti željeli, budu spremni da brane Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina u stvari svaki dan ima sve više. U ovome času mi imamo u parlamentu, u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine 58% parlamentaraca koji su, tako kažem, egzaktno probosanskim strankama. 58%. Vrlo lako će to otići jednom pametnom politikom na 2/3 i na 70%. Plus svi oni koji žele mir u ovoj zemlji, možda je ne vole kao mi, ali žele mir, žele sigurnost svoje djece i imat ćemo tu jednu kritičnu masu da vrlo lako ovu zemlju vučemo u pravom smjeru.